for baby you mo every them assassination say mo kwa mo fa me no mpe emfiri ha nko ke na assassination so any people are ni funu no very important yes one hwe ni ya obetimi adan e dia akofa awia e dia koye bibi okay won ya me che no enti abusuafo ndi omonye careful for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumede ena ebre asesemu niaba ekwesi kapa ene so minimum edi ehia na abusia for ensemu achese yetete ewo yema yi mu se de munim no eye ya nkasa ye papa ya de nyina sofo eye apreku said the no do na nim ne say apreku my daughter na owu ye ofri eye Ghana atiasefo asase so achese ye hwehwe na chiri kwan ya ye hunu abusuafo ne eye adofonom ekwa kokojam no eye ne na wotwe eda na so nsema baba toto abonten eye say na mu no ayira ede afri ba bia na ewo na ebusuafo mamunim se eye tama wo wuye no eye aposifo ene kokoyi eye efunu ntino wa aposifo akachi a wo mkokoye ehwehwemu se de echese eye efunu afri eye aposifo akachi na ba bia ewo ene eho ensensem de ebusuafo mitwam ho aba na me ba de munchemu ebeba besom too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For me sanso emamo akwaba sunku ebiemo apostle ajiman prempe ne de minino edi ehia ye betwetwe enkomode afa asema eda apono eso na asafa wada no the Bible Church of God Serving the World in Christ ka so to bajan show penetrate kwan ho na wobehu no apostle mema wakwaba ya media empombo ko dia ya onyankopon no ho pa na onso ho tisende nyame adom nso me ho ye de urade ankopon ase apostle aya apreku my daughter ofri mu nsensem bebre na eba ye mra owu ya aposifo kokofa na mu edeko hospital omo police hospital ekoko ye nhwehwemu ye postmortem ne ho nkone ba ke so mu difun yi ato ho no mo twen se ebre so se abusuafo mo pese mu kope mo dehye akiri kurabia ma baba befa abusuafo ya kwa kofa efuni asese ya ye kase de baabi efunu ne da baabi ehye obia enim denti na hu ni se abusuafo be kwa kofa ade a mo mpese obia ebete mo nko an na be wo mo ntem eye hwan na wo musuru ni ntia wo mudi sa adwuma yo kuya skapa awie nso dawasi yedi kan ya minhira unhira adwumanfo nyina mpemfo nyina ni ahwefo tiefo awrade nhira masoroma na emire mmanyina nemu ni titu ni se nyame twurum din on kwambo honi asem no ni ya yo obisa na sem apreku my daughter no asem na etihu ni wo no ya o she friji This is no ombe ye ayiye no okay uzi weekend yi na mbaye weekend yi na chese ye ni beba so by say abusuafo de me pese me ye nka ho atem say enye ye ne de beba so abusuafo na kwa fa efunu de afri ye aposifo akache aposifo mortuary hospital wakofa every one no ma say wo bibia eni bebi a ye apreku my daughter ni funu e wo no komo na me pese ye unse enipa etai de onipa bi a wowo efunu timi de yankomade okay so enti unse bitu timi kura ko esie kutufunu edi koye bibi ekoye evanze enkan se rituals okay bia odi kupiska odi
ekoye bibi na onye ska ene ahonyade ene de tesi asase su pa monzam because obonzam owe ota nipa funu nipa titru bi saa ya oji din awo mamu ta de omu funu eye bibi enti se penifo ehwe ni ya o betimi de obi betimi afa kwami so awiye funu no no mo de akoye bibi na fe mo trace ka wo kire na bisafo mo ka chom se ebi efunda kai ene siwe efunu wo miye mieso o efunu wo ese ye de mieso ene se secret bi wo hono no okay ho ndi ebi si babu okay emna Moses wu ye no bese me ka ma manfuti okay Moses ni wu no tie de koso Jude 1:9 eno de one passage okay and he make can say Jude 9 na de course ni na me pese me kai mo a mo hunu we prekonda da se urari je o mai no nanso sorry o verse 5 na me kai no but to verse 9 no nanso odofo obofo pani Michael eno obonsam di apere kasa Mose emu ho wansi ne bu se obeka asemoni abu no atan na emom o kan se Ewurade enka wonim on Mose owu ye no wo se Moses no ye ne petitiru pa ewo Israel wo agidin ni dire ya kase wo Israel edi besi na nyina enti owu wo Moab popon so enti no bo nsam pe Moses funu no okay enti angupon bofo ba ho eno oni Moses efunu no obonsam ni sura bofo Michael edi apere ewo efunu no ho okay Satan pe so fako ena yango bofo so wo bre na ye tuma mentwe se ba se apere a ade bi a obi a person nsaka nti omu ye saade na ena obofo ne dey o kan Moses enim okay edi obonsam san kefunu no ena Yankopon obofo se obonsam de ontu ni nyame ni esi ena nyame bofo esa kan na de ena de urade so de ye no okosie no ena odi na de ye okay so tiase edi sa na tie asasi sunso no ebi konsem mpom kotutufunu edi koye bibi so enti ewiase etie no enipa nye enti no de meze me kan se abusuafo no omunya careful omu oni nko ofunu ba bi ehye bia no omu oni ni akiri enso obetimi edi aye rituals bi dia koya sore dia koye nkonya bi dia koye bibi so obosunsun ni o se omu eye okotufo no esumu ade bi no omu tumi de eye bibi sa se nche apreku my daughter se only oni se obeye difo ewo Ghana ha ye obeye senkyerene a ogidi so edi commission ni funu no o metumi de ayi bibi nti apostle meti wasi ya na chese abusuafo no wo ma hunu se bia obi betimi afada ye bibia no nti na wo mo de akwakosi a wo mo mpese obi a asobetie yes betumi me de migili se sa na tie because Joseph teteno Jacob bana anam so ma omukotena Egypt no enti obewu okatrom se mi nompe onzo mo hye mu oduro omu ba mu ewo Egypt enti o se Yankopon ba be yi mu every museum asase yi enti se mo kwa mo fa mi nompe emfiri ha nko ke na asase so enti enipa bi wo ani funu no very important yes one hwe ni ya obetimi adan e dia akofa awia e dia koye bibi okay ya meche no enti abusuafo ndi omonye careful enti di omo so mo ye no abusuafo no ebi obi be wie enti so ho obi betimo wie enti no ene bi a omo de asie okay se obuza no omo pese ohun se apote ene wo
was nipa nye ebi ana baby pot ye won obi betu ko trace ka kese ama wo mo hwefunu no so ni afakọ no mo fakọ bi so aye no ensem bebre a won ti ase Apostle Ghana fo binum nsususu se ye said ye na ebinum ka say apreku my daughter wo join all court no ebia na ye all court fo mpanifo ni bi na ahye da aka che busuafo ne se wo mo nkofa mfiri wo mfa mbre wo mo fanye ye bibi enu nti na wo nso akwafa wo mo di esi wo mo pese Ghana fo obia ebehunu enu nso so akuya me dance pa na mi shop o se all court de edifo any asofo any asomafo bebre e practice occultism no and the occult of one woman na me kase woman no omo ta di sanye ma no eye enuro e de ye insankyerane e wo nyamsum mu asofo bebre eye occult of one ntu gidi se o pese won siso se e bia occult for na ebusuafo na ye kana na no ma hyeda akọ o ma dada ebusuafo na ma makofa efunu na e ho na me pese mu because eno na Ghana fo no mu no binom adwen eye wo okay number 1 ebetumi abasa okay ebetumi esi eno 2 ebusuafo bi onso a omo de hye no omo mpre ama occult fo mam so we say some year bi esi Ghana sasi so a we say nipa bi kese bi osikani bi a obewo we say nkrofo bi ebebe yie na se na se nkrofo no be yie na se no wo hwe wo mo dressing eno mo bi ana puma bi ekutakuta no mo hye che bi anhye entade different bi a enwonwa edi wo ya na bi no kra timi di ye movies ni ya so o sa akwan so and you will sana sani ma akoso ye na se a na je se sa onipa na wowo no ne nkrofo society na o don no e na omo ba abejam no ono ya no mtawo amane ya omo ye e de e ma no so edi omo betumi kra ani funu na kasa se bi no mutumi nya ni funu ye was spirit bi a eye ebonsam tumi a otumi nya ni funu no eni omo kasa lodgefo any Freemasons no money some any pan bit a krubi ho etisa sa okot kure ya o e mo mu busa no but nya nipa na owuo no ehunhun no na mo busa o na bonsam ehunhun ne be hye nipa mu na omo ne na kasa de fa so ma owuo no ba ne ade nyina no waka omo na ni be di nkomo ya ba meto na ya fa ya ma busa mo asonte no ma ye sa de no so no eno no mo bebre de ti asase so no mo nya mo omo di nya mo sika no ho nya de na o ma ye no ma gi edin e wo o man a o mo timu so enti abusuafo no me de me kan che o mo se o mo nya careful so o mo hwe yie because wo hwe na o sa okotofo no wo mo e be fa ifunu wo mo de ye nyankoma dia nyame be busa san mo abusuafo no eni okotofo ni nyina ho obi e be busa asem no eni ne ye na suban na course no ehun akontact muda ebi say ewurade say 2 Corinthians 5:10 no wo say etwase ye nyina kopie Kristo atemuo adwanenim na obu obi aten onam obi ane ne ye ne nyuma so abubu obi aten edidi obi a bebu na contact re Nyankopɔn so tiase enti na saa okotofo ni sa ayi omo enya ne efunu omo a ye efunu oduma enum ya de no nipa no wasi bone kwa so no won de na kene wodi tima se obenya agapade obenya sikani de ba bia no ba bia obefa bia no ne nipa ehoahoa no ne nipa tese waye onya ni mu o nipa ni so but o se sangrofo ni nyina so no ewurade bebu o aten ba o ne yabo nyini sa o obu o a de o ye nyina no wonim ba no se atemu da ho yo bebu obi abebu ayi friends akontact Nyankopɔn but still no omo ye because ono asase so niema no ahunade no enu na hia no ono kwa se dem kire no enu na hia no enti ono de omai ju se mi ka to so bo abo nsam je boyi wa ye used ho no be ko mi se ho be ko but en fa no
Apostle. Yen she said, "Emra eya preku my daughter we said dem di kan na Ghana for bi susu say o join okot ebinum so wo kom ne ho nkro ne ba na so ye ni nua ba ababonti se ni nyina enye nokre." E dey na betimi aka afa ho. Aku anyami nshira. On say obi wo ho no mo a. Ewi ase eti. On say ye wo obi wo a owu a. Mi ga se bi ko ya mo roba. Oye mona atuni oye busumusumu ni suban na odi tiwi ase no na enye enso ade obewuo na ye kan ni biography ye kan ho nsam ye betini ho danse pa wodi mi se wo krom ho na obi di sa nipa no danse pa wa uti krom ho na wunim nipa no suban no wuntimi nka hwe jeze ni bewu a odasani oyi yene tiase no yen kana chiri asembone eninti no onu se sa suban no ena okomu a sa okoto nkwa ne no sha nini aba no nye den wonka wodi ase ene de nya de obeka ne no waka no ochana ba o hwe eye apraku na bia se wo wani afi de bia wote ne nka ebra oba wo hu se sa eye se akom no ne ayi no ebi koso ana akom no ye wa akom ho ho ye nipa de ya asore ne mere so na ono amra wote ase no me according to Bible some guys was a Bible the any marking scheme okay oh awurade Matthew 7:1 down was say mumu aten na wo mu aten na mo ye yi aten o di ase me de me hu ni say enya spirit of God ana no de aduma okay me de meka ni pe me si ni piaka yenya me sunsun konkon ana no de yenya kopon aduma so ba onu wo yere won ka every say in sanchane awodo o ye kwan of us so anu o ye aduma ni nyina no wo de Bible no toto ho a egbo bra kra so enti eni Bible no nkon ane na le se mfiri nyankopon ti asefo enchen so enti no se ni ni ba no e ka bibisa so nkan mu na ni mase wo di ase obi enu odi ni sabe nkum e be che ni papa kura ase kwan ana wo di mase on kan sa ayo on kan mu ni aba ma ni mase da bi wonye e sa yie ni kura no amanfo nko na awaso yi kura ye kan ho asemi efunu yi ni ba bi eda abusuafo nko a na enim enti memenda o ma hyehye se yi ebeba so na se ekoso nso ampa na ya nkwankwango hunu se ya deda prekuni a se de ya wo ka se binu mo ho mutimi ka se efunu ye miesu na ebi kokosi a na eno no Ghana fo ye ntum se ade no ya ton yo bidase nyami nshira ohu wo beji atumo unyi ntumo abusuafo sisei abusuafo na funu yo mbio enti di o mbeka no obi eni asem ka ni yonko asofo ni nenu asofo eni na dofo wo Ghana me mu ha nyina no obi eni tumi eni control o funu so esen aprakuma daughter abusuafo nko wo nko ana omo nwa zo bagase o megase sei so si efunu ewo mo nsem omo ti ewo mo nsem enyira ye se de ya no omo de akwa akosi ebe sa enyira se de omo edi abetu dwa no eno omo nko ni ba bia omo ni funu akọ omo the reason why enti efunu omo pese obi a behunu ba bia wo omo de asie so abi se odasani nye se bi kronto nipa odasani nye edi nipa bi betuma fa kwa bi so aye ni bibi efunu no se na mi ka se Mose funu kura no obonsam woni Michael edi apere awo ho nega funu de ye pere ho adentia nipa no ye superior okay odi ase edi no obonsam sangani saka bodi sifuna kadisen kade o ye wo wi ase nenu kura no ka be ye more than 10 times okay so ti ase edi yamomo so odim no so na ne bofo se onko oma ayi Satan fa ne se nka ena bofo Michael kwaji free ni nsem eni sabusuafo yi edi efunu asia etu omu de asia true me no omu ya adwene so omu di funu asia emere no so a
Enyimira no ye yifunu no ya deda no ni dofo bi abeba wo bia fine de ye yifunu ni de pese ye ni omo de emra ne hihye egu akwan obi ani se wo ho wo di ase enti de omo ye ne de eye omo di sie ye na abo obi ahunu no eye se omo ye ne sa ene omo ye ne sa nso enti so omo de omo sie no weekend ya ene Monday ese na wo twintu preparation go so den yes enti eye se omo ye ne sa but because efunu de nipa bia o ye tituru kakra wo memu no owu a ya no konfo tumi eye bi wo kra ye kosie no na nkofo bi abo pani ye kokutu ho no so mo hwe ni ye after his barrier no omo fe ni agoro nkofo betuma ko wie funu no ni ya ye ne kama na de obodo oni wo de ko akoye no odi akoye osofo bi wo no ko betumi akofa ni funu no atutu na so dem no de ahye ho okay Apostle ye be 708 for final words etu edwa anti de make ni say akuya onyankopon de ono obowu eno obo nkwa obo nhira eno obo nnome Deuteronomy 30:19 enti ewu no ye pew ye mpo ebeba wemo ewu no ba ya ye hweyie womo ye tufunu womo ne ye wiwie funu ni ade no eso mu jai short ase na omo ni da ho no obi hu ya womo mu wie funu ni ade no omu nyai na tambia no ye hwe na efunu no ne tie no enko ni natiem na honhom no san ko ni nyankopon chen we tie azazizo aye kan ye amanfo egbobo hu nyina no ba bia no spirit wo no o nyankopon akodi nyame nsem ba bia nyame ne kra no ebe hye bia se ye amani hunu krom se ye nijie krom ene ye de tie azazizo ye nimo so ti ase ye de ye nim bibia o nyankopon nti ekire no de da osisi ya ye funu no cheze na tie wo di ase na tie ye mfa nya hwe obunsam na ade a eye efunu ade genjan ya mfaso ni so no ya ne na nibiri wono otumi ni opeso ode ye ne nyankoma ade ode ye enema bi e ma ne nkrofo omo som no omo ani gie e wa asase so asetenem so eti efunu no de omo hwe no omo nya bibia kama eni adofo obi abetun akobia no eduru anu akọ na bako jamu no na bibia kama esu no ne ye jamu no na omo so onye ndeze wonu ba bi o wonu ye nim na ekire de je ye si ye ja no kwan uzo obi wu ari o your friends nyame mfa ne kire nsie mis asam min ka bi da yenge min ka bi da nse nyame mfa ne kire nsie wo dia o ka no na nyakobo beti ana onibodi wo wi a asem bia ne bibia no a o ka o kire eye adwuma o nyankopon nim enti wonyanka se onipa bia wo wuo no bia okukro wu ye 10 years 5 years ye bia obi ka asem radio si TV so busuam komodiem o se asimasi nyame aye nyame dia no ewurade mfa ne kra nsie waka ba mi ka je se ne kra no odi sie wo hene because now go ne top amaye ye wo ka ni nyina no aye top keke wo ti asie nyankopon wa ye ne bibia wie na nti ye di gmodie no ebesia ya sra Ghana fo nyina na emre no so adofo nko sie no enyam na nya kama yo my number enie 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 11 020 70 200 11 Nshan kamo tiefo ni ahefo nyina nyankopon so wi nkamo
ɛbɛkenka Yesu din amen. Amen. Apostle Nyame Onshaw. Ebusiafo aha ene de adwumadie no esie. Wonso so den na wo kafa nsemi ho fabra e wo too much GH. Your comment section ebiemu so like your videos na share from ebusiafo ene adofo no e wo all the social media platform no eso ne ebekenkan e de ama obetimi so follow your IG page @tumaGH_. Me amedi adwumadie ho cha me midin ene ekwesi kapa Apostle Ajiman Prempe ena yeni no esinkonya etwetwe nkomo dasane yebesane hia makram. Fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe